Sanibonani bafowethu, ubingelelayo siyabonga kasithole. Sibingelela ababukeli emakhaya, ubingelelayo igama lami nguSinothi sibonga kasithole kodwa la ngiceleni bangazi ngisangoma. Bafowethu sokwethula nawo umsebenzi wethu omusha ngaphansi kweqembu amaJikantaba lapho sisebenza khona ngokubambisana nokujima. Umsebenzi wethu ke isihloko sawo se-album sithi kanjani CD phakathi double disc nodisc 1 nodisc 2 so iCD izoba ibiza u120. Umsebenzi uphuma ngomhla ka11 November kube kuMsombuluko. Sicela support ke emakhaya safika kule ndima lena njengoba kumsebenzi wethu oqala kuvumelekile umuntu ukuthi angafona esho lapha kangaboni khona kahle khona sokwazi ukuthi umsebenzi olandela sikwazi ukuthi sinyuse lapho esinganyusa khona sehlise la esingafisa khona. Sicela ke bafuna ukuthi nisisupport kakhulu. Siyathemba ukuthi style esidlalayo abantu bazosithokozela besitholela. Siyabonga kakhulu emakhaya. Sengathi inkosi ingaba nani. Amen.
sesingakazile siwe ngintombazane sesingakasibulalane siwe ngintombazane intombane yasimilo iyona kumele inqabe intombane yasimilo enasimilo iyona kumele inqabe Shimana